rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa ya. Udah. Udah, sekarang nih. Al-Qasiyah. Al-Qasiyah. Nama 509. Nih. Udah siap. Sampai habis satu surat. Sampai ini. Ya, sampai lagi. Al-Qasiyah. Ya, sabar ya. Sampai sini ya. Al-Qasiyah. Udah, Al-Fajr. Al-Fajr. Al-Rayyan, Al-Balad. Surah apa tadi? Al-A'la ya. Ingat, sabbihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu